Jasmet ini dak abarim KSA General Secretary Presiden M. Singh Kisor ke head na Borsino pa Robindra Rongki Vibison ti Daniel Teron alang itu jaya katar pen lapuson kaningje kon ku take alang itu cepak lang lo alam cepak lang lo senili pen kiju si point ke lahelo jaya mohet ki puoson je asamis salam the manu more ko sorai more ro thek ser ti pham thek ti Texas silam te farm bola. Lasi la sona bang lahin lo je Devokanto Borua po hinurumuni do. Je lang bang ihut Indira Gandhi do bonghut Congress ali darlo. Je asu halasu movement asu do kicheng long hut alang ni je lo. Emergency hut asu tu aprang na. India is for India. India is for Indira ko joine alang phan Assam pen masih boycott do. Whole life alang Assam pe jawang le delu lasi lasong tak pini karbi Students Association doan pan alang li la bangso kaning je Devokanto history sinangatan lagi nang tum lamot pini ke papat kali Devokanto burwa lasu kaning je asu pendang lok hala bangso hut Assam long socio political organization kan cenglok literary budi macam sob boycott lo alang li mahang cepat lang hai masih bedalu banglong le delu lasi alang itu one of the Indira Gandhi lo ajangu je AICC ta president lo Afrika Petroleum General Minister peneman lo tala bangso alam ninje penamaca alang ahem penamaca cebang lo de lo da Assam penamaca lasi la alang li family pugang lahelo je sarlam te isido sagole na khai ki pagole no koi ki lason nang nang lo non ninje kum da mane anghu bang le ra ling siga ninje alang li lasi inut ke thik ser kire sera bangpu non molang itu tu san nilutum da lahela prabjin ben dia chang je nilutum kapre asong kiam political asong ke claim pan nilutum nong si bang nai map chang nai pukali idala kese asong pan nang ni prabjin ben map chang o chok chidelo punang ni puna non masih lam si jukok kali pulang te atumi ke lada mifi ke kai chengalo nang ni mifi ka lo kese organization tu hotu pina di kaprega dim long ta hotu mifikai konane murdabat pudi pustaring pene doji lasi lahai kaddo we suluk sodak kaddo we ave aprang nang di prabjin pena dia johango alam ke 5 jiko lasi pini labangso niltum x KSF forum pen labangso press meet long nangache tong dun kaddo kabi herangke doan info jilpi doan pan niltum pen pan si churu si labang so placement ke budget ko asi non bang sa unit na ita KSA former general secretary lo 1985 anikan chuki hala long KSA conference dolo hala so KSA conference long si nilpan general secretary at nang bakpon dilo lapen president at bang ke alang ibison ni panti bakpon dilo si 1985 pe 1991 anili nikan thro KSA at dengpon niglo lapen 1986 pen ke SDC moment tinggi la SDC movement ke pangtang pon ke nili kumelo ke nili hasubut ke sia tim long ke alang li nili long ke XML lo kita alang li assistant general secretary dan alang li Rubin Rocky alang li ke api ke organizing secretary lo hingga apian ke alang li presiden man lo at nge nili banget general secretary aku Daniel Teron alang li bangta assistant general secretary Bibison ni alang ini ada presiden kita ala SDC movement ke lang napet dulu tang te KSA join si kanta nitum la puang ke pangtang lo pilthe nahokta publicity do labdo Assam government tum da la pona phere lo 1987 aninkan hala sohut AGP government dolo AGP government dolo sohut home minister ke Brigu Kumar Pugor alang li nil tumhan invitation di sinam pilo KSA SDC tumhan je chingwa sina la momena putha hala so meeting along nilita dolo gibson ti dolo Robindra Rompi dolo Jonto Rompi dolo Elvin Teron dolo Thorom Singh Teron dolo kato nil tum Dispur Janata Bhavan along chingwa la so hut Assam government to side of the SDC led movement is democratic mass and democratic ko alang li tenta si karna ko
Lai kopi apa lo? Akhir ke KSA lapan kang dang lo, nangke peri aja ni si alang itu, langsung lu titok lo. Kasi KSA ada kong tipik bino, haftu hut menta. Ingin 1995 isu sison pus gini je. Langsung lambang ni ningdu pilo. Akhir ni dak KSA ke claim si kecepaduk menit. Kasi langsung jalan liku, beda na import lo. KSA asong lapan kang tang lo, lan kacesong asong lo. KSA temane kini part season putesi revolutionary organisation. Revolutionary isu season pusi unai polo. Kacesong ada kong do kong lo ke. Lasi nili pudam ji ke lapu hello de jai kathar la kaning je bangke kini part isu season pu KSA funding je bangke nili nimduk lo lapen kaprek KSA tufan anta alang li pupuri lo generalization si kuridel isi KSA panjat kali KSA pusi kining je masih alang li kining je puthak nili pinrem lo kondem lo lapen mo pita lason kining je je pan alang li pan ajini lo ate KSA ke kakesong angthun padupon bom lo non KSA prido lo alang itum political affiliation mate ke matha bang kaprek do ta hai sita alang itum kache song ang thung ge hu kecheng bendan nona ta dul KSA artano 64 lo 64 ang bang ta KSA phan madu munita kitne part ku bang bela aprang 1987 anikam KSA phan inul muni pulo era KSA tu ta laso ki pu joine alang li penang phunang lo la penona da alang li chingthuru ne del kasi KSA phan ki pinre ma munit la pen KSA phan kiputo da munit boycott nangi pu munit ke mo pita ching turun dia kasi nili lason si ningge po de politician atumge lam ki ningge bang cerito nai restrain isi do nai ani hang lile nijere ta chokya ate ahom lam isi sarlem thedu kothat kota jai kothat bota pai lam ningge thek ser ningge pamika pulram te nong edalong yewa ta loi ningge thek thek pulram te lage pham sedam lasi alali non kitne pars isusen puning je da pi alang li ne kining je la puson le kining je dam kali pujong he cepak leng sitame non ke paking ne lo ate ala hindi cinema non south indian film cinema non hile ke ap lo dang te agulia aprang ka du po khanu te kiti tanu ke khang ni mati la solam ke social media da spread la lo ni nije long le ni nije la puson ji kali pujong he cepak leng sitame ne lo guli ke khang ne lo cinema long film joti nasi nili jai ka thafan chuni lo alang li KSA tufan an radafan la solam ku thak dia johang nei lang bel